Abaganga bavuraga Diego Armando Maradona kugeza apfuye ubu bari mu mazi abira cyane. Naho abanyabigwi benshi bakomeje gutangarira ubuhanga n'ubuhangange bwa Lamine yamal ukomeje kwandika amateka. Ndagushimira cyane wamaze gukanda subscribe kuri Iheka TV Rwanda, nawe mushyashya ngo ikaze. Like, share ndetse na comment, hanyuma utubwire ibyo wifuza kutuzajya tukugarukira mu minsi iri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha mwinshi. Urubanza rwari rutegerejwe cyane ku baganga bavuraga nyakwigendera igihangange Diego Armando Maradona rwatangiye mu murwa mukuru wa Argentina, Buenos Aires. Aba baganga bararegwa kuba baragize uruhare mu rupfu rw'icyamamare cyangwa se rw'igihangange mu mupira w'amaguru Diego Armando Maradona, aho bashinjwa uburangare bwatumye atabagwa igihe yagize ikibazo cy'umutima mu mwaka wa 2020. Maradona yapfuye afite imyaka 60 ubwo yari iwe mu rugo nyuma yo kubagwa igice cy'ubwonko cyari cyuzuyemo amaraso. Abashinjacyaha bavuga ko abaganga bari bashinzwe kumwitaho batagaragaje ubwitange bukenewe, bityo urupfu rwe rukaba rwarashoboraga kwirindwa. Icyakora nubwo bimeze gutya, abaregwa bo bavuga ko Maradona ubwe yari yanze gukomeza kuvurwa kandi ko yagombaga kuguma mu bitaro igihe kirekire kugira ngo akurikiranwe neza. Nubwo ibyo bivugwa, ubushinjacyaha buhamya ko aba baganga batatanze ubufasha bukwiye, ibintu byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'uyu mugabo Diego Armando Maradona wanitabye Imana akiri muto cyane. Abaregwa ni umuganga w'indwara z'ubwonko, umuganga w'indwara zo mu mutwe, umuganga ushinzwe kwita ku barwayi, umukozi ushinzwe gukurikirana abaganga ndetse n'umuforomokazi wararaga irondo. Aba bose baregwa icyaha cyo kwica ku bushake, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza homicide with possible intent, aho bashobora gufungwa hagati y'imyaka 8 na 25 mu gihe bahamijwe icyaha. Ubushinjacyaha bwatangaje ko buzagaragaza ibimenyetso bikomeye byerekana ko aba baganga batakoze akazi kabo uko bikwiye, ahubwo bagashyira ubuzima bwa Maradona mu kaga. Urubanza rurimo abatangabuhamya barenga 100 rukazamara amezi menshi kugeza muri Nyakanga cyangwa se mu kwezi kwa 7 mu mezi y'Ikinyarwanda. Ibi byerekana uburemere bw'iki kibazo mu mateka y'umupira w'amaguru, cyane ko Diego Armando Maradona wari umuntu ukomeye mu gihugu cye cya Argentina ndetse no ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rw'isi. Diego Maradona afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza babayeho mu mateka y'umupira w'amaguru. Yafashije Argentina kwegukana igikombe cy'isi cyo mu 1986, atsinda igitego cyamamaye ubwo yatsindishaga ikiganza bakacyita ikiganza cy'Imana. Abenshi murabizi mu mukino wa 1/4 kirangiza bakina n'Ubwongereza bakabusezerera. Nubwo yari umukinnyi ukomeye cyangwa se umunyabigwi mu kibuga, Maradona yagize ibibazo bikomeye byagiye biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, byanatumye ahagarikwa gukina kuva mu mwaka w'1991 nyuma yo gufatwa yakoresheje kokayine. Urupfu rwe rwashenguye isi y'umupira w'amaguru cyane cyane muri Argentina, aho ibihumbi by'abakunzi be bamaze amasaha menshi bashaka gusezerera ko umurambo we waruhukiye muri perezidansi y'iki gihugu. Mu by'ukuri rero urubanza rw'abaganga rukaba rwatangiye gukurikiranwa, aho bagira ngo barebe uko byagenze niba bashinjwa bafungwe hagati y'imyaka 8 na 25. Naho abanyabigwi bakomeje gutangazwa na Lamine yamal ukomeje kwandika amateka mashya mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi muri rusange. Nyuma yo kwigaragaza mu gikombe cy'Uburayi cyabaye mu mpeshyi ishize, Lamine yamal akomeje gutangaza abareba umupira w'amaguru ndetse n'abahanga mu by'umupira w'amaguru. Uyu musore w'imyaka 17 gusa yakoze amateka mashya muri UEFA Champions League uyu mugoroba. Aba umukinnyi muto kurusha abandi bose wabashije gutsinda igitego no gutanga umupira wavuyemo igitego muri iri rushanwa. Ibi yabikoze afasha FC Barcelona gutsinda ikipe ya Benfica iyisezerera, bakayihesha itike yo gukomeza muri 1/4 kirangiza. Muri uyu mwaka w'imikino, Lamine yamal amaze kugira uruhare mu bitego 28 ndetse ari hafi kugera ku ruhare rw'ibitego 60 ku rwego rw'ikipe na Espagne.
uyu mukinnyi ukiri muto cyane ariko umaze kugira igikundiro mu bantu benshi batandukanye, akina yisanzuye cyane birenze uko imyaka ibigaragaza cyangwa se igenda isimburana. Ibyo yabigaragarije nanone ku mupira mwiza yatanze n'umupira mwiza yatsinze ubwo bakinaga n'ikipe ya Benfica, agatsinda igitego ndetse akanatanga umupira uvamo igitego. Ni nyuma yo gutambukana umupira agana mu rubuga rw'amahina, yatanze umupira mwiza cyane uca mu bakinnyi ba Benfica ugera kuri Rafinha wahise atsindamo igitego cyiza. Nyuma yaho Lamine yamal nawe yatsinze igitego gikomeye aho yabanje gucengera ku murongo w'urubuga rw'amahina maze atereka umupira mu nguni asa n'uturuka iburyo aho atakira, arangije aturuka iburyo mu nguni kure y'umunyezamu ndetse atera ishoti akavinza umupira atsinda igitego cyiza cyane. Rafinha mugenzi we bakinana muri Barcelona yagize ati igitego cye cyari igitangaza. Ibi byerekana ko uyu Lamine yamal uwo ari we ni umukinnyi w'igitangaza ufite ubuhanga budasanzwe. Ibi byatumye Barcelona itsinda Benfica ibitego 3-1 bihita bihesha tike yo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza ku ntsinzi y'ibitego 4-1 mu mikino yombi. Bakazahura n'ikipe izava hagati y'ikipe ya Borussia Dortmund ndetse n'ikipe ya Lille bari buzikine uyu munsi ku wa gatatu. Umutoza wa FC Barcelona Hansi Flick avuga kuri Lamine yamal yagize ati Lamine yamal yaramaze imikino 6 ni ukwezi kurenga adatsinda, rero arishimye kuko cyari igitego cy'ingenzi cyane kuri twe ndetse no kuri we. Twese turishimye kubera we kuko ni umwana mwiza kandi ni umukinnyi udasanzwe. Mbere y'umukino wa kimwe cya 8 muri Champions League, Owen Hargreaves yari yagereranyije kuzamuka kwa Lamine yamal nuko Wayne Rooney yazamutse cyangwa se yigaragaje afite imyaka 16 agikinira ikipe ya Everton. Hargreaves yagize ati sinigeze mbona umukinnyi w'imyaka 17 uhamye nk'uyu, ubundi ubona abakinnyi bato bagira ibihe byabo byo kwigaragaza ubundi bikongera bikazima, ariko yuwe siko bimeze. Iyo nibutse igihe nabonaga Wayne Rooney yari umunyamujinya w'inkazi, ariko uyu mwana we ni wo gutangarirwa. Ni umukinnyi w'imyaka 17 wa mbere ukomeye nabonye kuri iyi si nzima. Lamine yamal yakinnye imikino 50 mu ikipe ya FC Barcelona mu mwaka ushize, none ubu amaze gukina imikino 36 muri uyu mwaka, byerekana ko amaze kuba umukinnyi w'ingenzi muri iyi kipe. Gusa nubwo bimeze gutyo, umukinnyi wahoze akina ikipe ya Liverpool n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Steve McManaman yaburiye Hansi Flick ko agomba gukoresha uyu muhungu gake cyane gashoboka. Yagize ati bagomba kumurinda kuko twabibonye kuri Pedri, Ansu Fati na Gavi, bose bagize imvune mbi hagati y'imyaka 18 na 20 biza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ntekereza ko ari ahantu heza kuko FC Barcelona imenyereye kurera abakinnyi bakiri bato, ariko impungenge zanjye ni imvune. Nizeye ko mu mwaka utaha ntazaba ndi kuvuga ko yagize imvune mbi kuko byabaye kuri benshi muri Barcelona. Ni umukinnyi udakwiye kubura mu kibuga kuko ni umuhanga kandi ntasanzwe. Ngaye ngo Lamine yamal akomeje kubera inshoberamahanga adversaire cyangwa se abakinnyi bakina bahanganye nawe kuko ntasanzwe. N'umukinnyi ugenda yigaragaza, umaze no kwigarurira imitima ya benshi mu bafana benshi bakunda umupira w'amaguru. Usibye n'abafana ba Barcelona, birasa naho uyu mugabo azahinduka nk'uko Ronaldinho byabaye cyangwa se Lionel Messi. Ronaldinho wigeze gukomerwa amashyi n'abafana ba Real Madrid mu buryo budasanzwe. Ndabashimira cyane rero mwamaze gukanda subscribe kuri Irika TV Rwanda, namwe bashyashya mbahaye ikaze, mukomeze mukanda subscribe, like, share ndetse na comment dukomeze kubana. Ndabakunda cyane, Imana namere umugisha. Ciao ciao.